Так, бүгін уже 주세요 деген грамматиканы өтөбүз. Бұл жерде жөн эле не деп турат? 주세요 деп турат. 주세요 деген сөз бұл беріңіз деген сөз. Беріңіз екен, беріңіз. Беріңіз деп эмне мыналарда карагыла. Алма, сагва деп туруп, оранжи, подо, 수박, 물, 주스, 우유, 빵, 라면, 과자, 초콜릿, 그리고 아이스크림. Булар эмне булар? Булар эмне деп аталат? Ular da Кайсы toç. суроого жооп берет? Kim Эмне emne? жооп берет, Значит, зат атоошко келет экен, Зат атоошторго, значит, бул чусейонун алдында эмне келет экен? Зат атооч, жанагы оранжи, чусы, муль. Биз жөн эле бериңиз деп айтсак болот, Бирок биз тагыраак да айтсак болот. Бул жерде ушинтип эле айтып болот. Бир нерсени бериңиз, нан бериңиз дейбиз, Не дейбиз нан бериңиз? Паң чусейо десек болот, Нан бериңиз чусейо. Эгер биз нанды бериңиз деп айтабыз да туурабы? Анда бизде много мүчө кошулат. Кайсы мүчө кошулат эсибиздеби? Rıl. Rıl. Ül. Зат түйүнүнө жазайын, зат атоочко ыл же Rıl. Rıl. ыл мүчөсүн кошобуз. Бул кайсы мүчө? Ошондо алманы, нанды, Daha жүзүмдү, müçesi. Daha. сууну кыргыз тилинде көрдүңөрбү кантип өзгөрө берет, мүчөлөр аты. Да эмне? Апельсинди. Ошондо бул жерде эмне деген? Ды деген мүчөсү, ды мүчөсү өзгөрүп кете берет, Корей тилинде эмне экен? Ыл жана рыл эле болот экен, Анан акырына эмне деп коебуз? Чусейо деп айтсак болот экен, Бериңиз. Алманы бериңиз, нанды бериңиз десек, мисалы бул жерде пачим жана пачим жок сөзгө карайбыз. Нандан баштайлычы, Нан эмне дейт элек? Паң дейбиз, Нан, паң. Так, апельсинди эмне дедик? О, Orange. Orange. 오렌지 느낌. 스카라가 빵다, 받침 발음 좋고. 받침 있어요. 예, 그래서 Var. 빵, 녀것 가슴이죠? 을, Rıl. 돼 Rıl 있어? bulut. 빵을, 기린기, 오렌지 앞이스나? Rıl bulut. Rıl. 오렌지를 느낌사? 오렌지를, 이렇게 오늘 말이나 주세요. 더 알짝 보고 되게. Ошондо нанды бериңиз, апельсинди бериңиz деп айтсак болот экен. Же болбосо ыл жок деп айтсак болот экен. Не деп айтат экенбиз ошондо? Паң 주세요. Teo. Или оранжи 주세요. Или эң жакшы көргөн сөзүбүз бар. 돈 주세요. акча бериңиз, 돈 주세요 дейбиз, акча бериңиз. Же болбосо ошондой сөздөр бар. Так, дагы бизде немелер бар, Мынакей. Фруктулар бар бекен. Көрдүкпү? Ошо чусейону айтабыз. Артына пачим кошобуз. Жана ылды кошобуз. Өз негизи кошпой деле айтсак болот, бирок биз үйлөнүп атабыз, ошон үчүн кошуп айтабыз. Ыл. Ны бериңиз, ды бериңиз деп айтабыз, Кана биринчини макул оку. Бул сөз, общий. Не деген сөз экен? Guanil. Fruktu. Фрукты деген сөз экен, Guanil. Куаныл Guanil. эмес? Gua. Куа, Kuail. Kuail. ыл эмес. Il да бул. Kuail. Куаил. Кайсы мүчө кошобуз? Kuail. Фруктуну Ил да кошпос. ыл кошулат, Kuail. Il. Куаирыл дейбиз, Рыл болуп Tuseyo. калат, Kuail. Il. Жаным. Куаил ыл деп турат, анан л пачимде турат. Пачимдеги л бул тоголоктун ордуна жазылып кетет. Ошондо куаирыл окулуп калат, Куаирыл. Kuairil. Tuseyo. Чусейо дейбиз, туура. Так. Кийинки Орозобек, алма бериңиз. Алманы бериңиз. Сагваны чусейо. Кийинки алмурутту бериңиз. Тура, 배를 주세요. 맞아요. 바나나도 베링스.
바나? 바나나. 돌아, 바나 되려고 해주세요. 네, 바나나를 주세요. 비행기, 포도를 주세요. 오렌지를 주세요. 가나 기인기 되면 넣을 수만 있겠나? 레몬을 주세요. 기인기, 그레이프루트, 자몽을 주세요. 귤을 주세요. апельсина уже қалғанын өзіңіз қатар 뭐 суретті көрініп тұрады. 귤을 주세요. 석류 деп жазыпты. 석류를 주세요. 복숭아를 주세요. 살구를 주세요. 자두를 주세요. 체리를 주세요. 딸기를 주세요. 수박을 주세요. 멜론을 주세요. 참외를 주세요. 감을 주세요. 저가 있다고 했지미 키위를 주세요. 이, 파인애플을 주세요. 바이, 파파야를 주세요. 바야, 망고를 주세요. 바야를 주세요. 방고 주세요. 무화과를 주세요. 무화, 망고스틴을 주세요. 망고수. 너 망고스틴, 파파야를 даже 먹어보지도 않았어요. 집도 그런데서. Так. Keyingi bu жақта уже эмнелер булар? Булар чесолор, чесо. Yedemiştir. Чесолор eкен, а? Чесо, жер жемиштер eкен. Qana улантабыз. Жүзім birinci pomidor, tomato를 주세요. 오이를 주세요. qaytalaymiz 저거. 양파를 주세요. 양파를 주세요. 적양파를 주세요. 양파를 주세요. 당근을 주세요. 상추를 주세요. 애호박을 주세요. 버섯을 주세요. 가지를 주세요. 무를 주세요. 양배추를 주세요. 붉은 양배추를 주세요. 단답겠던 아니라 붉은 양배추를 주세요. 깔따가이승 맞고. 붉은 양배추를 주세요. Uy. Hayse olay. Adaş gittin oğlum. 나 뭐네요? 붉은 양배추를 주세요. 감자를 주세요. 양배추 주세요. 글쎄 낫다가 없겠던 건 뭐나 감자를 주세요. 감자를 주세요. 노란 파프리카를 주세요. 노란 붉은 파프리카를 주세요. 네, 옥수수를 주세요. 옥수수를 주세요. толтыра сөз бар екен, бізге керекті. Ушу фрукты менен овощ, жер жемиш менен мөмө жемиштерди билишибиз керек, жакшылап. Жакшы. Анда улантабыз. Кесо капшида. Кийинки эмне экен? Мисалдарды окуйбуз. Мага окуп берет. Маку менен Азамат окула биринчини. Azay жакынатыла. Moltiril kayo. 네, 뭘 드릴까요? 네. 자, 뭐 드릴까요? 네, сөз билбейбиз. Пока окуй берет кийинкини. 네, 커피 2잔 주세요. 뭘 드릴까요? 되겠지? жаңа 뭘 드릴까요? 총 кишилерден сурайбыз же коноктордон жанагы меймандардан да же клиенттер келет го. Эмне берейин дейт. Неке? Берейин деген. Берейин. 드릴까요? сөздүн негизин билишибиз керекпиз, жанагы сөздүн өзүн, кандай. Бизде да деп бүткөн сөздөр бар го. Берүү деген сөз эмне, карагыла. Берүү деген сөз да деген сөз. Канча өзгөрөт? 우주자가 줘요. 주세요 деген біз бүгін өтеді. 주세요 деген беріңіз деген сөз екен.
Bu birincisi. 주다. Ушул эле 주다는 сылык түрү экен. Мынакей тырида. Тырида. Көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Görme alay. Жа, кызыл менен жазайынчы. Тырида мынакей. Тырида. Бул чоң кишилерден сурайбыз да, бериңиз деген сөз да. Бул кантип өзгөрөт экен? Бияка жазайынчы. Тырёё деген сөз да, берем деген сөз. Ылкайо деген бул неме? Сылык түрдө сураган суроо. Ya tırıyor dese diliyor. Mol tırıyor. Aytkalaçı mol tırıyor. Ni mol Voltire. tırıyor dese olur gene. Tırida da iyi öz jağız turgan üçün iyi yok aylam kaldı ha. Ezingerde bu. Tırida berүү деген сөз екен. Чоң кишилерден сураганда же болбосо клиенттерден сураганда уважительно сылык түрдө тырида тырёё. Значит суроолу ылкайо деген экен. Лыкайо деген бул. Кайсы суроо экен? Берейин Verim сылык nasıl? түрдөгү Öyle. сураган суроо экен а. 드릴까요? деп мисалы жейин деген 먹을까요? 제일비 먹을까요? или 갈까요? эмне 갈까요? баралыкпы дейт. кийинки түшүндүк да муну. Эми кийинки эмне дейт экенбиз? Кофе 2잔 주세요. Kopi. кофе 2잔 деген өтө элекпиз а. 두 деген 2, 잔 деген кружка. İki kuruşka. ошондо кофе 2잔 주세요 деп санаганда айтат экенбиз а. Бир эгер кофе, софе санай турган немелер бар, ошондо корей тили колдонулат. Корей сандар колдонулат. Анда өтөбүз а. Кофе 2잔 주세요 деген не экен? İki kuruşka Кружка veriniz. кофе бериңиз Veriniz. деп. Берейинби деген жок, суроо болгон жок да. Бериңиз. Кийинкини улантабыз. Так, Муслим менен Эрлан окуйт. 네, 오렌지 얼마예요? 한 개. 네, 한 개에 1,000원이에요. 그럼 오렌지 5개 주세요. 네. 가라와 코토로 쌤이 오렌지 뭐였냐? 오렌지 아펠신 얼마예요? 됐다? 오렌지 아펠신 얼마예요? 오렌지 얼마예요? 네세 얼마예요? emneken? Kança 예증해도 bu? 얼마예요? 되게. ötük bile? 얼마 간차 투라 деп сурады. 얼마예요? 간차 투라 деп 얼마 деген 간차 деген сөз. 간차 투라 деген сөз екен. Так, ана не deyip gelmiş digide? 한 개 deydi. 한 개 деген бұл bir 개 деген неме екен? штук екен, а? 한 개, bir штукка deydi. Bir штук. Şimdi 1,000원이에요. 민 원 투라또다. 1,000원이에요. 그럼 돼. 그럼 되게 뭐 안다. 그럼 오렌지 5개 주세요. 내가 니거 같아. 갑니다. 앞에 있인 5개 주세요. 5 개 деген штуккена 5 штук беріңіз. К'nin екі маңызы var. Birinci mani, ikinci mani. Birincisi it деген söz. İkincisi штук деген söz gene bile oğlanak. Oşunda 5개 주세요. Size 5 it beriniz emez. 5 штук beriniz ha. 자, 우와 거고라 bir jolu. 오렌지 얼마예요? dese 한 개에 1,000원이에요. 그럼 오렌지 5개 주세요. desek 뭐가 되겠? Ne kaldı oşunda? Düşündük mü? 이해했어요? 다들? 좋아요, жақсы. Так, кийинки. Мисалы, мүнттел айтсак болот экен, а? Кыскача. Но жерде эмне жазылып турат? 팽 주세요. или 책 주세요 дейт экенбиз, а? Так, ошол 주세요ну түшүндүк. Жақсы, Seo. молодцы. Şu Seo. 네, 주세요.